Hello friends, welcome back to my new video. Ke video kebangan peni ya minta tolong kumno ba pin penkela. Lane change naka brush cutter machine syaka boating machine. Kemun naga machine keban ot plang mai cloud syaka machine kebak nya ya galing jongpi. Kumno ngan la ya gane, ale ngnya pe lang batnya. Hakono guru kom ngapen kela ya gane. To menta kane kedai ka brush cutter machine. Mo, kane ke brush cutter machine. Kene mentah ngan lau ya une mo dengan peni suaya pi kumnong ngan start ya kene global nang mentah ka machine unlock safety ngan start ya kene brush cutter machine right. Priam no pilih em kadai ke brush cutter machine mentah ngin pun kelano syaka machine kaban king ya galing mo te mentah haga jeka jung une ngan bu dau board attachment mo te mentah ngin lau no ya une dengan remove no ya une machine gear nang ne daga bang halus ya kene gi screws baro kumni ngan lus kumni tapi nyala remove ya une kumto ya une udah machine gear but une udah accelerator ya no accelerator ro ngahap ban remove nang ne namar ngadon kam ha kepor bangannya ya galing ngan remove kumni idon gi screw hang ne pai ngala remove kum tu bat ya une ngan bu no syah road bat haka jeka jong tu ngan sim da une une udah yu buat attachment ya une pila ban online kadar jong utang nya wajah prahajar tengka pila yo bat ya une ngan attach hagane ka brush cutter machine kum ne te hang ne kidon gi screw sau teli bat ngan fitting shwa daga kti kum to malu malah baik kum to nang ta pade ngan kharwai do screwdriver hang ne khanang bakan scrap kum ne kum to ngala de ban fitting ya kana ka board attachment ha kana ka brush cutter machine te menta ngan khendet ngan bataya phi kana ka board attachment kadon la ujung accelerator ini kadon la ujung accelerator ne oke une wire jengka te ladangi pendai permanen hakane ke mesin ya une ujung kene ka ajung kene ka brush cutter une accelerator jong brush cutter tengin weng no une bat haga jaga jong to ngin pendai do une accelerator jong kene ka board attachment te balai bangan pendai ngan mentangan syuk balai bangin pendai permanen hang ne namar ba ya kane ke brush cutter machine ru ngidon kamban ban mic cloud mo teng ni mic cloud teng ni nyaling te haba ni mut balik cloud ni fitting daun ne te haba andal apa cloud pada ngin law yo ne bat ngin insert da to jong ka brush cutter krang bangin yo ban mic cloud mo te pila sotu ya kata namar kata kadau lo ngim trek ban fitting daun ne permanen hagane dengan si use baik da une jong kene ke brush cutter mo te menta pe ke fitting galadam pe setang ban lay start no ha galing mo
mentang kalau biang stand lang mesin ngin pait kumno kayai kumno katri kamo. Mesin, lara fikwa yang kena mesin, fin online yang une ubod attachment, fin attach kena mesin, bak fila ayok menyaling. Bad hadin nanti lara fila dan kam kena brush ketar mesin, ban out plang, fila ban lau no yang une ubod attachment, fin attach no dauto brush ketar blade angne, bad fila ban out plang. Yang kesarai fila snotu, bak kena kam ma, kam tam yang tu gibril, kiba don ke turis spot, kemudian kawa, kidon kam yang kena mesin. Debat kumjur ya kita lay rep lay riang ya kena mesin dengan kam bahaya ki namar kena mesin kalong ban change naka mesin out plang syaka mesin ban yaling ngatarai pelas kutu kalau biang karto de kublai nin se sempat aku